دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته سبت 2024 روزان جی روزا چهارشنبه بویا رو گشتن سرکو هری بالکش ینکو رودان امشوره پیشکش بکن ل دست بگی چند سر نوچه لحظه که جنازه بنت شروان کماندوسیان قصدی هاتن اوغار کرن ریوبریا خواسر راگاند کو سازیات کلداری ونداهیان آباکور روشتات سوریه دست به خباتن خواه بکن. اندام کنسر ریوبرا کجگه مصطفی قراسو گوت ریبر آپو به پارادیگمای نتوا دموکراتیک تول جه کمپلوگران هلدایه. ارتشا اسرائیلی به موشکان ایریشی پارزگاه حمسه کرد ناو ده سیویل 10 کس هاتن کشتن. بری بینرین هجاف سر نوچین مبون اونها جمعی برفره بلتنا خواه یا ساعت هفتان جرا پیش کش بکن نوچه میا یکم جیم تکیلدار ایریشا بریا دروشان یا جعلیه چکدارین ایرانی یا لسر دیرازوری کو ده انجام ده 6 شروان هیزین کماندوسین قصد شهید بو هر دوی چارچوبه ده جی نواند راگاندن یا هیزین سوریه دموکراتیک قصد ناسنامه 5 جانگورین آزادی اشکره کرد. پنج سبات چکدارین ایران دیر زور ایریشی اکادمیا پرورده هزین کماندو این هزین سورا دموکراتیک قصد کرن. دیریشا که بالافرین بی مروف بیک هات ده 6 شروان شهید بون. ناوندا راگهانا قصد ناسنامه 5 شروانان اشکره کر. قصد تکیلداری شروان شهید ابتشت گوت. هوالین من شهید جبر ظلما چتین داعشی و رژما سوریه بری خودان هرمین ریوبریا خوسر و دنوا قصدی ده جه گرتن. جبو پاراسنا آرامیا هرمی خو پرورده کرن. قصدی پیامات اولهدان جبو شهیدان دا و توی مالباتن شهیدان سرساقیش گلین هرمی رخواست. لگوری داخوانی ناسنما شهیدان وهایه. بلال محمد السعود بناسناب عمار لدیر زور اجدایک بویه 5 سبات 2024 لدیر زور شهید بو. عبدالرزاق عایش السعود بناسناب دمهات لدیر زور اجدایک بویه 5 سبات 2024 لدیر زور شهید بو. عمار داود عبدالوهاب بناسناب گلهات لدیر زور اجدایک بویه 5 سبات 2024 لدیر زور شهید بو. عمر داود عبدالوهاب بناسناب زاغروس کلاسه لدیر زور اجدایک بویه 5 سبات 2024 لدیر زور شهید بو. و محمد احمد الشرابی بناسناب عمر لدیر زور اجدایک بویه 5 سبات 2024 لدیر زور شهید بو. بری بینرین هجا ایروژی به آوه که گرسی جنازه وان جانگورین آزادی لباشار حسه که هاتا اوخر کنن ده مراسم جانگورین هر پین جانگورین کل باشار حسه که هاتا لدرخستن ده پیاما سوز و شپاندنا ریا شهیدان حتی سرکتنی هاتا داین. لگورستان شهید دجوار آباجار حسکی جبو اوغر کرنا جنازین 5 شهیدین قصد مراسم که هاتا لدرخستن. هر 5 شروان کماندوس یا قصد لدرازور ده انجام ایریشک آسمانی ده شهید بون. هزاران جخلکین کانتون حسکی و گنداواری وی بشتاری مراسمی بون. الذين ألوه باستشهاد أبطالهم
مراسمی ده به ناو مجلس مالباتن شهیدان فاطمه علی آخوی و گوت به سایه فداکارین شهیدان گل هرم گلک دستکفتی به دست خستن. شهیدان جبو تکبرنا هولدان درخستنا فتنه دناوا پیکاتیان ده جان خو فدا کرن. وحكومة دمشق الفاشية وأعوان الشهداء محمد وبلال وعبد الرزاق. جفرماندار مجلس لشکریا کانتونا جزیره سرحد تربسپیه به ناو قصد آخوی و سرساخی دا مالبات شهیدان. سرحد دستشان کر که شهیدین راستیا پروژیان توا دموکراتیک و براتیا گلان اثبات کر به تکوشین خواه هولدان دولتا ترکا داگر کر و هبکارین وی تیک دبن. سرحد تربسپیه سوزدا مالبات شهیدان و طول وان هلینن و هرمه جتبل هویه بپارزن. پشتی آخافتنی وسیقین شهیدان هاتن خوندن و رادست مالبات هاتن کرن. پشتی وی گرسیا گل جنازین شهیدان دناب دلیلین دایکان و درشمیان دا سپارتن آخی. بله هر تکیلداری مجاری جیم مجلس سوریه دموکراتیک مسیدی به داخوانی که ایرشین لسر اکادمیا پروردیا هیزین کماندوسیان قصد شرمزار کرد او هر وها بانک همبری پلانین کو لدجی جان آزاد اوین دموکراسی جی هاتا کرن کو هشیار بن. مسیدی داخوانی خود دیار کرد کو آرمانجا ایرشین لسر قصد ترساندن او تکبرنا اولهیه حرمی آستان کرنا خباتین سیاسی ین لحرمیه. مسجد داما داخلی خود سرساخی جمالبات شهیدان را خواست. مسجد دیار کرد که جدرا ایریشی همان جدرا کود ایران 2023 آنده تبلیغی لحرمی درخواستیه. به سایه عقلمندین دیرازوری او هولدان تکچو. مسجد بانک لشینین دیرازوری کرد که جوان دک و دولابین لدجوان بالدار بن اوگوت ام بانک لخلکوی خودکین که بالدار بن جبر که جدجمنین آزادی و دموکراسی هولدن تبلیغی لدیرازوری درخن. دوی خلکی ما برپرسیاری خوی اجتماعی بجبینن با آوک جدی لهمبری وان هولداران درکوین. برخوادان تیرازوریا لهمبری وان کمپلویان و بکه کوریدور که جبو پروژه که دموکراتیک در باسی هرمین دن ببه کش بر زورداری اوزرمی وستیانه. بلشخوا هم وقتی ایرشین کو ام بجن اپراسیون هیزی سوریه دموکراتیک قصدی ینجبوت تکبرنا شانین و شرطی ینجبوت تکبرنا سرچته داعش دابود اسپیکرن اف ایرش لدجی هیزین قصدی هیزین کماندوسین قصدی بیک هات بود و چارچوبه دم جه سال 2023 جه دسپیکا 2023 حتی اپراسیون هری داویه بقاسم هفت اپراسیون جالیه هیزین سوریه دموکراتیک قصدی و هاتن بیک آنین دوان اپراسیونان ده گلک چک و جبل خانه چته هاتن گرت و گلک چته جیم دوان اپراسیونان ده هاتن کشتن و چگانه ما جوانا جمعه تکیلداری اپراسیونین هیزین قصدی ین جدسپیکا سال 2023 و حتی جندای بیک آنین راپورا که طایبت آمده کریه عملی تماشا بکن. خبرختو چکرین و بریدان نوا اپراسیونی شاو روژین خو خصن خزمتا گلی خدا سارو سقمی ناس ناکن او تنی لسر اساسی آرامی آخو ولات خوتی دکوشن اره او پارزوانین ولات منن او هیزین سوریا ديمقراطن ويا هاتن وهاتن شرفاني ما هزا داعش شكار شرفاني ما هزا داعش شكار شرفاني ما الله آري نجات شرفاني ما هزا رجلات ناویندا یا کارگر یا کدکانه دیجی شانین تروریست شربکه قصده و یا پیگه و پیجه و یا ما اثبات کرد حمید نج و قبول دکه قصده این کو تخت خلافت اسلامی هلوشاندن پلانین و پوچ کرنو بهلی چکاندن
جي دەستپێکا 2023 و تا ڕۆژا ئیرۆ وێ 77 ئۆپەراسیۆنên li dijî şanên veşartiyên Daişê pêkanîn. Di nav de 4 operasyonên berfireh ku bi navê Brûska Cezîrê tolhildana şehîdên Reqayê, xortkirina ewlehiyê li Dêrezorê û herî dawî jî qewnaxa sêyemîna mirovî ewlehî li Kampa Holê li darxistin. 437 çete ku têkiliya wan rast bi şanên veşartiyên Daişê re hene hatin girtin. Ji wan 155 di operasyona Brûska Cezîrê de 127 ya tolhildana şehîdên Reqayê, 29 çete jî di operasyona xortkirina ewlehiyê li Dêrezorê hatin kuştin û di do jî girtin. 85 jî ji operasyona mirovî û ewlehî hatin girtin ku ji wan 5 çete bi mîta tirk kar û têkilî dikirin. Her wiha 6 serçeteyên xeter jî girtin. Di nava van operasyona de 15 çeteyên Daişê û serçeteyên wê hatin kuştin. Daeş a ku cîhan jê bi tirs bû digot ez xilafeta xwe me bi destê keç û xortên vî welatî têk çû. çawaberî operasyonê me hebû lê dijî terorê ji îro pê bijî helbet sadî sad li hemû cîhan cihên got û kes texmîn nake operasyonê me ên lê dijî Daişê lê dijî çeteyên Daişê û hêzên dîtir êgo xeterî li ser gelê me çêtkin helbetê operasyonê me hebe. Hêzên Sûriya Demokrat 52,000 çarkoşe ji xaka Sûriyê paqij kirin. 5 milyon mirov ji terorê rizgar kirin. 16,000 keç û xortên wan canê xwe ji bo parastina axê kirin berdêl. Îro cardin soza têkoşînê li hember çeteyên Daişê dubare dikin. Qonaxa sêyemîn a operasyona mirovî û ewlehî ji bo paqijkirina kampê li vir bi dawî dibe. Lêbelê operasyon û çalakiyên me yên ku heta ku Daeş bi yek car nemîne wê berdewam bike. Her wiha çi dema pêwîstî hate dîtin jî em ê operasyonan bi teqez û hûrgulî berdewam bikin. Bilê her berdevka navanda ragihandinê ya yekînên parastina jin ye pêşê Rûken Cemal jî têkildarî qonaxa sêyemîn ya operasyona mirovî û ewlehiyê axivî Rûken got yek ji serkeftinên herî mezin yên di operasyonê de pêk hatî ew jê rizgarkirina jineke din ya êzdî jina bi navê Kovan a êzdiya ji nava Kampa Holê û her wiha Rûken teqezî li ser wê yekê kir ku heta rizgarkirina tevahiya jinên êzdî ew ê operasyonên û têkoşîna xwe bidomînin. Qonaxa sêyemîna operasyona mirovî û ewlehiyê kodî 27 Çileyê de hêzên asayişê bi piştgiriya Qesedê û Yepêşê li dijî çeteyên Daişê li Kampa Holê da bûn destpêkirin, doh bi dawî bû. Têkildarî operasyonê û encamên wê berdevka navenda ragihandinê ya Yepêşê Rûken Cemal axivî. Rûken Cemal diyar kir ku pêwîstî bi operasyoneke wiha hebû got. Ji encamên operasyonê yên herî giring, xelaskirina jineke Yezîdî ji lapên Daişê bû. Jina Yezîdî Kovan Abdûxorto, ku Yepêşê çarê sibatê ji destê çeteyên Daişê rizgar kiriye, 5 sal li kampê ye, lê ji ber ku jaliyê çeteyan rastî gefand hat, newêrî bû nasnameya xwe eşkere bike. Rizgarkirina Kovan ya ji gundê Herdaniyê Şengalê ji bo me serfirazî û serbilindî ye. Rûkenanî ziman ku wan bi rizgarkirina Kovan Abdûxorto careke din tola jinan ji çeteyên Daişê hilaniye û got mixabin çeteyên Daişê biriya jinan bi taybet di beşa muhacîra de fikrê xwe yê tundre û belav dikin. Ev xeteriyeke berbicav e. Me hewilda biriya operasyonan vê xeteriyê ji holê rakin û yên van fikran belav dikin û di mejiyê zarokan de diçînin bikirin. Derbarê rola Yepêşê de operasyonê de jî Rûken wiha got. Yepêşê roleke çalak di operasyonê de lîst, pêşengiya operasyonê kir. Her wiha erka parastina jinên di nava kampê de dimînin ji xerabiyên şaneyên Daişê girte ser xwe. Heta rizgarkirina tevahî jinên Yezîdî dê têkoşîna me bidome. Ji destpêka şerê li Sûriyê û heta roja îro gelek kes hîna jê têkildariya rewşa wan ti agahînan girtin an wan bijin ev kesana kesên windan ji bo vê yekê jê rêveberiya xweseriya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriye ragihand ku saziya têkildarî windahiyan a li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê wê şemiyê dest bi xebatên xwe bike. Ji bo pêkanîna biryara Komereya Giştiya Netewên Yekbûyî rêveberiya xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê 29 Tebaxa 2023 Komîteya Windahiyan ya Bakur Rojhilatê Sûriyê ava kir. Komîte wê roja şemiyê dest bi xebatên xwe bike.
سازی دست نشان کرد و خباتین خو لناوندین خوین لقامش دو حسه که دست بکه برپرسی سازی کو گریدای دایره تکلیا درویا ریوبریا خوسر پاریزر خالد عمر گوت جدسپیکا دامزراندنی و کمیته آمادهکاری ارکن خود کرد. عمر تکلداری برنامه کمیته جی اف آگاهی دا. کمیتین لکانتونا جزری و هفته دروژان دشمی و سشمی ده ساعت 10 حتی 14 پیشوازی خزم و مالباتین ونداهیان بکه. عمر دیار کرد که دوی پیواجوی ده کمیته و بلگیان کم بکه و لیسته داتیان لجم خوشی آمده بکه. هر وها کمیتین شاخین لکوبانی رقا دیرازور منبج عفرین و شهبایی و دمک نیزشی بکوین مریتی. ریبر آپو 25 سالان به کمپلوی که نامنتوی رادسی رژیم دولت ترکیه هاتیه کردن و همه بشه جوی دمی حتی نها تجریده که گیران لسر ریبر آپو پیکته دنوام بیتری 3 سالان دیدی آگهیش ریبر آپو نایه گرتن هم وقتی ویه که شخواه چالکین شرمزار کردن کمپلوی دست پی کردن لی اندامی کمیته ریبر اندامی کنسیه ریبر کما جواکین کردستان کجه که مصطفى قراسوجی بالک شانت لسر برخوادانی امرالی لگراوا امرالی جالیه ریبر آپو و تیمشاندن و مصطفى قراسو گوت ریبر آپو به برخوادنی و به پارادیگم نتوا دموکراتیک حیفا خواهج کمپلوگران هلدایه. Yıl döneminde komplocuları da اندام کنسر ریبرا کجکی مصطفى قراسو د برنامه تایبت آ مدیا haberi de komploya navnetوی یا 15 سبات نرخاند. مصطفى قراسو درباره پرگالا تجدیدی و برخوادانا امرالی ده ev نرخاندن کرد. ریبراپو 25 سالن دبن ایریشن شری درونی دیه. لسر ریبراپو به هر ریبازی زختکی درونی تیکرن. تاوی وی رفشا گرانج ریبراپو لئیمرالی دوان شارتان ده لبرخواد ده. برخوادانا لئیمرالی جنها و درباسی دیروکی بویه. ریبراپو لبر به هشمندی به فراسته که مزن تفگریا و تفدگره. مصطفى قراسو خواست برخوادانا 25 سالان آل امرالی به همو آلیان و باشواره فیلم کرن و لیکولین کرن گوت دوی ام باش لی سروات ببن بیکا اف 25 سال چوا درباز بون. جبو تفگره کرد بسر بکوه جن مروواهی بسر بکوه لور چکر اف همو لازم باش بی لیکولین کرن و فیلم کرن. مصطفى قراسو روژا قرقنا کردان 15 سباته جی بی آوائی نرخاند. کمپلو آرمان جاخوا چه بو؟ د شخص ریبراپو د دخواستن تفگار آزادی تصفیه بکن. کمپلوگران اثرات ریبراپو وکه تصفیه کرنا گل کرد و پکه دیتن. لی دما مروب ل 25 سالین بهوری دنیره مروب دکاره بیبیجه که نه گشتن وی آرمان جاخواه. ریبراپو به پارادیگم آخواه تفگار آزادی به برخدان آخواه کمپلوی پوش کرن. ریبراپو به پارادیگم آخواه ایرو بویه هیویه همون مروواهیه. اندام کنسر ریبرا کجکی مصطفى قراسو راگهاند کو ریبر آپو به پارادیگما نتوا دموکراتیک دولا مزن ج کمپلوگران هلدایه. ولی ما گوت جبو آزادی فیزیکا ریبر آپو و پشتوانیا به چالکین لگرتیگهن لترک و باکوری کردستانی را جیکی سباتی وانگو هفت روشن مشام مزن یا آزادی لباکوری کردستان جدو باسکان و دست بگیریه. باسکی وانه ایدی لناوچیا جزیر یا شرنخه به او لعالیه کدن باسکی دنجی یا کج قرصه دست بگیری گهشت باجاری پیشنگ انگلی کرد مظلوم دوخان یا لدب یا خارپتی لجزیری بطایبتی بالحاتی شاندنا لسر تکوشینا گلیا لدجیم داگرکریا دولتا ترکی و هر وها پارلمنترا دم پارتیه صالحا آیدنجی آنی زمان توی زختن رژیم فاشیسیا دولتا ترکیه او مشا خویا مزن دوام بکن. دبن برف و بارانی دجبو آزادیا ریبراپو و چارەسەریya پرسکریکا کرد ریویتیا هفت روزان. ایرو رابزگاه مشوان آزادی باسکی وانه ناوچه جزیر آشرنخی بو. مشوان کج ناوچه سلوپیا بریکتن لجزیره جهیلا دایکین آشتی و هاتن پیشوازی کرن. ایرو تنگلی واجی دیا. ایرو گرا ترکی کرکا خوبی آمدین. بیم بس زن روکی ببیمرین. زرکتش بوم تمام. پشره تولی گرسه حتی آواهی ریخستنا پارتیا و کوی دموکراسیا گلان دم پارتی مشیان. پولیسان دما مشی ده هول دان مشی آستنگ بکن لی خلق ناوچه به چپکان پشگری دان مشوانان. پارلمنترا دم پارتی صالحا آیدنزی لبر آخوی
دیار کر ev meşê bi ser bikeve û got nêzîkatiya desthilatdariya îro li Cizîrê tê nîşandan nîşaneya tirsa wan a ji demokrasiyê ye. Saliha Aydeniz anî ziman desthilata AKP wê nikare meşa wan bide sekinandin ev bang kir. Gelê me polîtikayên wên ku vîna wan nas nakin qebûl nekir û wê qebûl neke. Piştî axaftinan meşvanên azadî derbasî avahiya partî bûn. Dayikên Şemî li vê derê patik û lepek û nameyan nivîsandin radestî meşvanan kirin ku bişînin îmraliyê. Zarokekî keç a şal û şapik li xwe kirî jî nameyek û nivîsandî û pelîstoka xwe radestî meşvanan kir pes ji rêbera pore bên şandin. Baskê meşa mezina azadiyê Qersê jî li navçeya Kanîreşa Çewlêkê berdewam kir. Rezdar mazlum doğan jem bibirtinin. Bejnaxan bervanda ditevinin. Parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Ömer Öcalan piştî meşê axivî û pêşengên berxwedana mezina zindana Amedê bi bîr anî. Piştî axaftinê li qehwexaneyê bi gel re civîn hate li darxistin. Paşê meşvanan ber bi bajarê Mazlum Doğan ango navçeya Depa Xarpetî ve ketin rê. Li Depê di nava kesên meşvanan pêşwazî kirin de pişka Mazlum Doğan, Arife Doğan jî hebû. Meşvan û Kirse pişre bi hev re tevlî vekirina birûya hilbijartiniya navçeyê bûn. Bilhil li seranserê herîma Bakur û Rojdatê Sûriyê jî çalekên ji bo şermezarkirina komploya navnetewî û her wiha ji bo çalekên ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo jî bi rengên cor becor têne li darxistin. Li Heleb li Tebqa û Şedadê jî çalekî hatin li darxistin û daxwaza azadiya fîzîkiya rêber Apo hate kirin. Meclisa Malbatên Şehîdan û İnisiyatîfa Sûriye ji bo azadiya fîzîkiya rêber Apo bi ermanca amadekariyên salvegera 15 Sibatê konferansek li Helebê li darxist. Konferans bi beşdariya bi sedan şeniyên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê pêk hat. Di konferansê de gelek xal hatin qaşkirin û hate gotin azadiya fîzîkiya rêber Apo kilîta aşîtiyê di rojhilata navîn de ye û bi taybet dîtina çareseriya siyasî ji doza gelê Kurd û dozên din re ye. Ji ber vê yekê divê her kes ji aliyê xwe ve ji bo azadiya fîzîkiya rêberî bikeve nava tevgerê. Konferans bi encamnameyekê bi dawî bû. Li Tebqayê jî Meclisa Kombûna Jinan a Zenûbiya bi daxuyaniyekê komploya li dijî rêber Apo şermezar kir. Meclisê di daxuyaniyê de got gelên cîhanê hemwextî krîzên rejîmên çewsîner dijîn li dora fikrê neteweya demokratîk kombûn. 1998 Ji lewma desthilata Tirkiye tecrîdê giran dike. Meclisê bang li her kesî kir ku asta têkoşînê bilind bikin û li dijî tecrîdê derkevin. التي مورست بحق الشعب الكردي ونادى بتحرير الشعوب. Li navçeya Şeddadê jî Komîteya Gaziyên Şer semînerek derbarê heman mijarê de darxist. Beşdarên semînerê teqez kirin ku ew ê ji bo azadiya fîzîkiya rêber Apo û li dijî tecrîdê bi her awayî tê bikoşin. كان يقرا الفلاسفه طبعا. الأولاد إيش كانوا بيسووا؟ كانوا يكسرون الشبابيك حتى قيمة ما أخذت الطارق بإيدك وقتها أنا بفتح لك الباب وتجي. هندکاری بشی جوانگناسی زنگای کمبریج دکتر توماس جفری تکیلداری تجریدا لسر ریبر اپ او کمپلو هاتی مشاندن آخوی جفری دیار کرکو گرتیبونا ریبرتی یا حتی روجا ایرو بخوان نشانه آویه که کو زلمه بچه آویل سر گلی کرتی کرن او گوت ریبر اپو جه لیدری نتوه که هنزی ده تره لعالیه کدن جه اکادمیسینا جه اکتیویستین جنولوژی ین هر وهای کاتالونیای نورا جی دیار کرکو پاراستنا مافی دوزا ریبر آپو جی ارککه دیروکیه. لسرانسر جیهان بانگین جبو آزادیا فیزیکیا ریبر آپو هر کدچه زیده دبه. تاوی گلی کرد و دوستین خواه گلک سیاست مدارین جدا جی همان بانگی دکن. Aside of the fact that in the northeast of Syria there's a coalition between هندکاری بشا جواکناسیا زاننگاه کامبریچی دکتر توماس جفری میلی تیکلداری کمپلیا ناو نتوی آزادیا ریبرا پو آخوی. میلی دیار کر کل پیش کمپلیا ناو نتوی ناتو هیا اوها گوت. گرینگه کمرو رواندنا بریز او جلان باش فیلم که.
شخوا دولتین یک بین امریکا هیزا امپریالیستا سرکیا دپش و کمپلوی ده هیه. گرتنا او جلان نشان داده بیکا هیزن امپریالیست به هفره چاوا تفدگرن. هر وها آلترناتیفین او جلان جبو خواه چاوا وک خطره دبینن. هر کس باش دزانه که او جلان نتنی برولا آشتی را دبه ده همان دمید فکره که پیش دخه و دبیجه که لدیجی پرگالا امپریال آلترناتیفک هیه. ملی دیار کرد که جدر و هشتن حقوق یا ریبرا پو نشانه ظلم لسر گل کرده و گوت بنویسین خوین تیکلداری مدرنیته دموکراتیک و کنفدرالیزم دموکراتیک ره یک جوان زانیارین پیشنگه کو نشان دا بیکا آلترناتیف آلیدیج مدرنیته کابیتالیست چیه. به وی یکی ره نتنی خودگینه گل کرد هر وها خودگینه خیال گلک رادیکالین لجیهانی. Ser nave comité llamada Caria Mesa Dirige Internacionalist. ج اکادمیا ژنولوژی اکتیویستا کاتالان نورا مرینو لسر همان مجاری ج آنفر آخوی. نورا مرینو باکشان سر گرینگیا چالاکین که جبو آزادیا ریبرا پوتین لدارخستن و گوت پاراستنا ریبرا پو مسئله که نو نتویی و برپرسیاری که دیروکیه. آزادیا فیزیکیا ریبرا پو آزادیا میه. ناوەندە ڕاگەاندن و چەپەمەنیا هەپێکی ناسنامەیە دوو گێرەیلایەن لە مەتینایە شەهید بوونە ئەشکرا کرد و هەپێکی گوت هەڤرەی مەساسۆن و ژیهات بە سەکن و تێکۆشینا خۆ بوون میناکە بژارتەیەن ملیتانên ئاپۆیی. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG nasnameya du gerîlayên kulmetînayê şehîd bûne eşkere kir. HPG têkildarî şehadeta her du gerîlayan ev agahî parve kir. 15 çilek gerîlayan li girê hekarî li dijî dagirkeran çalakî darxistin. Di çalakiyê de 12 dagirker hatin cezakirin, 8 dagirker birîndar bûn û hevreyê me jî hat bi rihê fedayê apocî şer kir û gihîşt şehadetê. Hevreyê me Sason Asmîn jî ku beşdarî heman çalakiyê bû, piştî çalakiyê şehîd bû. HPG diyar kir gerîla Sason û jîhat bi taybetmendiyên xwe yên milîtaniyên apocî yên di jiyanê û şer de cihê xwe bi rûmet dîroka têkoşînê de girtin. Di dewama daxuyaniya HPG de têkildarî keseyata şehîdan ev tişt hate gotin. Weke mînakên şêmber ê ruhê fedayiyê apocî li herêmên parastineyên medyayê derketin lûtkeyê. Hevreyên me li hemberî êrişên qirkirineyên dijmin yên ser gelê me bedena xwe kirin mertal. Heta nefesa xwe ya dawî bi fedayî beşdarî têkoşîna azadiyê ya gelê me bûn. Bi helwest û têkoşîna xwe bûn mînakên berbiçav ên milîtaniya apocî. 2014 li Gato Xeyla telê bû. Bandorbîna me zaten ji hevalan ban bêjin pitir. Yani me heval didê tê nas kirin. Hem jiyana wana hem nêzîkatiyên wana li hember me yan jî li hember hevdû. So gerimbûyineke ava kir. Rêxistin naskirin û hezkirin zarokatî de çêbû fakat tevlîbûna min 2019 bû. Dema tevlîbûn xebatê ciwana de kar dikir. HPG malbatên şehîdan û tevayî gelê Kurdistanê yê welatparêza sersaxî xwest li gorî daxuyanî nasnameya gerîlayên şehîd û hane. Murat Öçek bi nasnav Sason Asmîn li Wanê ji dayîk bûye, 13 çileya 2024 li Metînayê şehîd bû. û Mehmet Gümüş bi nasnav Jîhat Bagok li Amedê ji dayîk bûye, 13 çileya 2024 li Metînayê şehîd bû. Devleta Tirkiya Qirker ji bo destkeftiyên gelê Kurd ji holê rake di nava dek û dolabên qirêj de ye lê di nava van dek û dolabên qirêj de jî hevkariya xwe ya li gel Partî Demokratîk Kurdistan pedekê jî xwert kiriye di vê çarçovî de êdî dixwaze aliyê Iraqê jî bikêşîna aliyê xwe piştî hevdîtinên li Bexdayê vê carî Wezîrê Parastinê yê Devleta Tirkiya Qirker berê xwe da Hewlêrê li Hewlêrê jî bi barzaniyan re anguan bêjin bi Nêçîrvan Barzanî û bi Mesrûr Barzanî re hevdîtin pêk anî tê gotin ku naveroka serekê ya hevdîtinên van nîqaşên wan ew jî têkildarî hevkariya wan a li dijî Partiya Karkerên Kurdistan PKK ye. Devleta Tirkiya dagirker û qirker bi her awayî hewl dide planên xwe yên li dijî destkeftiyên Kurdan bibe serî. Bi taybetî jî li dijî tevgera azadiyê bi hevkariya Bexda û Hewlêrê dixwaze vê yekê pêk bîne. Di vê çarçoveyê de dihwezîrê şeriyê Dewleta Tirk û fermandarê artêşê Yaşar Guler li Bexdayê bû. Piştî hevdîtina xwe ya li Iraqê Yaşar Guler duh êvarî berê xwe da Hewlêrê. Li Hewlêrê Guler destpêkê bi Nêçîrvan Berezanî re pişt re jî Mesrûr Berezanî re civiya.
لگوری آگاهی نوروکا هفدیتنان هفکاریا لدجی پککی بو. ده سردانا ده یا لبخدای ده جافکانیان عراقی اشکره کرن که سردانا هر دو برپرسین ترک بدا خوازال هفکرنا لسر پیمانا لدجی پککی بو. لگوری و پیمانا کو اگر هات امزکرن عراق نچاره لگل ترکیه براستی شری پککی بکه لی حکومت تا بخدای حتی نها دودلیه. جبر آلیه کوبندین لهفکرنی بجینینن دیل گوری اتفاقا دویل لهفکرنی ده وره جزا کرن. عراق جی جا آلیه خواه هول ده لگل ترکیه جبوگش کرنا آبوریا خواه لهفکرنه که چکه. لیدیسا جی ترکیه بشر لدیجی پککه وگرید ده. هروها ترکیه عراقی به پولیتیکای آوه شانتاج دکه. ترکیه پارا عراقی جا آوا چمه دجلو فراته ناده. پشتی هفدیتنا سروک عراقی عبداللطیف جمال رشید لگل وزیر شرع ترکیه داخویانی یک داو گود. او نرینا چار سریا یک آلیا ترکیه قبول ناکن. هروها دازانین کوچینا به ترکیه سروری عراقی و باشور کردستان بمپی بکه. جاودیر دبینن کوتوی وان سردان و هفدیتنان لهفگرنک دناف برا عراق و ترکیه چینه بویه. هر به باشوری کردستان هم دوام بکن ل باشوری کردستان هم بهتری چهار مهن بویکوتک جالیه ماموستا و هر وهم کسی که خوازن کار بکن و هاتیه دست بکرن لی اف بویکوت آوان ایدیم هر کد چه زختن جالیه حکمتی و ین لسر وی بویکوتی ماموستین ده بویکوتی ده زیاده دبن هری داوی ماموستین که دنوا چالکیا بویکوتی دنم باوی که اشکر آنین زمان که گف ایدی لوانتی خوارن و ریوبر جید بیجن دوید دزودرین دمیده اف بویکوت وره بداوی کرن. لراپرین گرمیان سلیمانی کویه کلار حلب چایه چار مهن ماموسته و کارمند نرازینه و لدجی ندانا موچه و تاین کرنه دناوا بویکوتی دنه. ماموستهش بو دنگ خو بگهینن حکومته روزانه چالاکیان و خو پیشاندانان لدار دخن. لو ما ایرو جاره کدن لباجارو که شار زوریه سر به پاریزگاه سلیمانی و خو پیشاندان هبو. ماموستهان جاره کدن پیاما دوماندنا چالاکیان دان. ماموسته هرین برزنجی جا اجانسا روژ نیوزی را آخفی و گوت. زختین سیاسی و اداری لماموستهان تکرن که بویکوت بداوی بکن. جبربان زختان هن ماموسته بنچاری دل جو بویکوت بردانه. ام بانگلوان ماموسته دکن وگر نواقادا بویکوت. ماموسته سمکو محمد جی دیار کر که حکومت گلکی خمسار نزی مجاری دبه و گود. دستهلات به تو آوایی پیش روژا کردستانی جخوار ناکه خم. لینه هاتن آوان یا لبر داخوازین مه نه جبر لاوازیا ماموستیانه جبر کو او دخوازن ولات ویران ببه و کرتا پرورده تک بچه. ماموستین دناوا چالاکیه ده جی دیار کرن کو اوی چالاکیین خو دوام بکن و مافی خو بستینن. بله ایرو چارکدن جی اسرائیل با آوای که دجوار ایریشی خاکا سوریه کرد آرمانجا ایریشا ایرو دجیم و جاری پاریزگاه حمسی هبود انجام ایریشی ده 10 کس منن کو سیویل جدنا وانده و گل کس بریندار ماش بروی که تی گوتن مترسی هیا کو جمارا کسین کو جیانا خو جدازن انگو مرنه هینا جیزیده تر به هم وقت وی که لدر آیجی ده انجام ایریشین تقدرین لدیجی حکمت شامی ده 4 لشکرین حکمت شامی هاتن کشتن. شویدن ارتشا اسرائیل بموشکان ایریشی پاریزگاه حمص یا سوریه کر. هریما القیصر الحمراء ومزرعين الوراس يان لحمص هاتم بمباران كرن. هرم نافبوري نافندن حزب الله لشكرين حكومتا شامل دمينن. جهين كو هاتنا ارمانج گرتن بتمامي هاتنا روخاندن. ده انجام ده سفيل جيد ناف ده كس هاتن كشتن. جبر جمارا زيده يا برينداران ده بابيلان چويا مريان گرانتر ببه. ده گوتن کسکی پای بلند جچکدارین ایرانی هاتیه کشتن. لپاریزگاه در عایجی روشا تبل هف زیده تر دبه. ناوندا چافدیریا مافی مروان آسوریه راگهاند کوچکدارین ناس لسریا در شام بنده کنترول ین هزین حکومت شامی و لباران کرن. ده انجام ده 4 لشکرین حکومت شامی هاتون کشتن.
لشکرین شامی پشتی ایریشه کتن سفربریه. لرخوان ایریشان لسر سینور سوری اردن هولدان در باسکرنا ماده نارکوتیک پکته. اجانسان و چین اردنه کو آگاهین خود سپیر چافکانی کی لشکری ین ولات دبیجه هزین لشکری ین هرما روجهلات بو کوردیناسیون سازیین اولهی و لشکری و ریوبریات کوشینا لدیجی نارکوتیکه و سبه هولدانک قاچاقچیتیا نارکوتیکه جسوریه تکبرنه. ده انجامی دست قاچاق هاتنه کشتن دوجی بریندار بونه. هر وها مقدار که زیده یا نارکوتیک هاتیه دست سر کرن و سوقی آلین تکلداری هاتیه کرن. چافکانیان دیار کر کلشکره که هزین پاسدارن سینور بریندار بویه و روشاوی کریتیکه. بله دو وقت که دکوش بر شریدنا برا حماس و اسرائیل در روشال نواز سوریه بوا آوی بش خجل شریدا خزه چه قومه او جی روزانه بر ایریشن انگو شریدنا بر هر دو آلیان ده فلسطینی تنه کشتن هری داویه جی اسرائیل وی که مکر هات کد انجام ایریشن لدجی حماس ده سه دلگرتین وانین دستی حماس ده هاتنه کشتن هم وقتی وی که وجاریج حماسی گاوه کدن داخونه که بالچش درکت او جی دیاره که حماس شریک و پیکتی واسطی آیش برویه که داخواز آگربسته که دیگه و آگربسته که حماس داخواز ویدی که او جدوی دست بگه ارتش اسرائیل هزین خوش نوا شریدا خزای وکشینه و پشت رجی پلانسازیه که که 135 روزان پیکتی پیشکش دیگه. دوان روژین کو لسر پیکانین آگربسته که نیقاشتین کرن شری لغزای جو بردوام دکه. دنوا 24 ساعتین داویه دجی ده انجام شر و ایریشان ده به دهان کس هاتن کشتن و بریندار بون. لعالیه دن لگور اسرائیل 136 ولاتین وان ده دستین حماسی ده دلگرتینه. ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים. بردف که ارتشا اسرائیل دانیل هاگاری دو د جیوینه کی چاپمنی ده اشکره کر و سی دلگرتین اسرائیلی لغزای مرنه. هاگاری گوت مج مالبات و حسکرین سی کسین کو هاتنه رواندن رگوت کو وان جیانا خوش دستانه ما مرنا وان لغزای پشراس کر. لعالی دن ارتشا اسرائیلی آمدکاری لدیج هرم رفح یا غزای دکه. هات را گهاندن جبو اپراسیون کتی پایین بیکرین ارتشا اسرائیل بریا ایریش خباتان دکه کو خلکی وی هرم بیشینه باکوری غزایی. هرم رفح وک ناونده که گرینکی حماسی تیتیتن و حتی نها هیسین اسرائیلی نکتنه وی هرمه. مجارا پیکانین آگربسته که لغزای دروجه ویده. حماسی جبو کو 4 مهونیو شر راوسته دنواوی مهیده دلگرتی همو بین بردان اسرائیل لشکرین خوش غزای وکشینه شر به داوی ببه پلانکی آگربستی پیشنیار کر. ده پیشنیار حماسی ده تی خواستین کو اف پیواجو لسر سی قوناغین جه 45 روزان پیکوره. ده قوناغا یک امین ده به هفگوهارتنا دلگرتیان قوناغا ریامین ده وکشینا هیسن اسرائیلی جه غزای قوناغا سیامین ده جی تسلیم کرنا جنازیان. حماسی اشکره کر که وان اف پیشنیار خوش مصر و قطاری را راگهاندنه کو ناوبینکاری دکن. لی اسرائیلی حتی نها درباری وی پیشنیاری ده داخویانی یک ندایه. Extended calm, hostages out, more assistance in. وزیر کارین در وی آمریکای آنتونی بلینکن جی ده جوینه که چاپمنی ده اشکره کر جبو ناوبرداین شری لغزای بردان دلگرتیان او برسو حماسی دنرخینن. بلینکن دیار کر اوی وی که برایادرین اسرائیل را نقاش بکن و گوت جبو پیکانین آگربست تشتا جدستی مبی امی بکن. بله هر تکلداری همان شریدنا برا اسرائیل و حماس ده وجاری لدریا سورجیا هر کودچه دختا هیزیده ترده به وجاری حسین لیمن او دولتین یبون آمریکا و بریتانیا انگلیستان هاتنه پیش یا هفدوم حسین 6 موشکین دن آویتن دریا سور پنتاگون وزارت پاراستنی یا دولتین یبون آمریکا جی دبیجه تا آرمانجا که وان یا پیک آنینا شرکه به حسین لیمن را تونیلی اگر پیوز بکه او شر بکن لیدری حسین لیمن جی دبیجه دوی دوزوترین دمیده اسرائیل ایریشن خوین لسر شریدا غزایی بقدینه بداوی بکه اگر کن نقدینه تشتا کو جدستی وانتی
ئەوێ بکەن. رایدارێکی ئەمریکی ئانی زمان کوشش مشکێن دژی کەشتی ji deverên Yemenê yên dibin kontrola Hûsiyan de avêtine behra sor. Rayedarekî Amerîkî ku nexwest navê xwe eşkere bike got, hêzên deryayî yên Amerîkî herî kêm yek ji wan mûşikan roja sêşemê xistin xwarê lê yên din ketine deryayê. Êrişên Hûsiyan piştî artêşa Amerîkî ragihand ku wan li dijî du keştiyên bê mirov ên bi teqemeniyan barkirî yên Hûsiyan erman ji girtinê pêk hatin. Fermandariya Navendiya Amerîka CENTCOM got ew keştî metirsiyeke nêzik li ser keştiyên hêzên deryayî yên Amerîkî û keştiyên bazirganî yên li herêmê ne. Têkildarê mijarê Sekreterê Giştî yê Pentagonê Jeneral Pat Ryder ku ji rojnamavanan re axivî wiha got di êrişên roja yekşemê de ji aliyê hêzên wan ve gelek mûşkên Hûsiyan hatine xistin. Em bi Hûsiyan re ne dişerdine. Em nafikirin bi Hûsiyan re şer bikin. Lê eger êrîş bidomin, em ê jî li ser têkbirin û qelskirina wan dewam bikin. Ji aliyê din bi Hûsiyan jî diyar kirin ku êrişên wan ên li behra sor ji bo hevgirtinê bi gelê Xezayê re ye û destnîşan kirin ku tevî êrişên dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Ingilistanê jî wê êrişên xwe bidomînin. Berpirsê Hûsiyan Mihemed el-Buhîtî di daxuyaniyekê de li ser platforma medyaya civakî got, şerê me li dijî İsraîlê exlaqî ye ji ber ku ermanca me rawestandina tawanên jînosayda li Xezayê ye. Serokê Hûsiyên Yemenê Abdulmelek el-Hûsî jî di kanala televizyonê ya Hûsiyan de hişyarî da İsraîlê û alîgirên wan. Abdulmelek el-Hûsî da zanîn eger êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê bidomin, ew ê rageşiyê hîn zêdetir bikin û çi pêwîst bike seferber bikin. Belê bînerên hêjan ha jê çend nûçeyên ku havalên me di tura nûçeyên me yên civakî de amade kirine, em lê temaşa bikin. Tevgera çand û hunera demokratîk a Mezopotamyayê tev çand bi dirûşma em bi rihê şerê gelê şoreşgerî azadiya fîzîkî ya rêbera po pêk tînin û çanda neteweya demokratîk ava dikin, heştemîn konferansa xwe li darxist. Konferans li navenda Mihemed Şêxo ya çand û hunerê ya li bajarê Qamşloyê dest pê kir. Di konferansê de behsa felsefeya rêbera po a biratiya gelan hate kirin ku bûye bersiva li hemberî êrişên dagirkeran. Di konferansê de senvizyonên perspektîfên rêbera po ên têkildarî giringiya çand, wêje û hunerê li cem gelan hate pêşandan. Konferans wê sibeb dawî bibe. Li bajarê Kobanê navenda çandiniyê dest bi pêngava çandiniya daran kir. Ermanca vê pêngavê pêşxistina civakê ya duwarê ekolojîk û çandiniyê de ye. Her wiha di demên pêş de wê mecliseke ji hîngehê bê ava kirin. Ev pêngav wê heta çarê Nîsanê dewam bike. Bi ermanca piştgiriya sektora çandiniyê û ji bo pêkayîna encamnameyên Kongreya Xurtkirina Ewlehî û Aramiyê li Dêra Zorê, Komîteya Çandiniyê ya Meclisa Rojhilat a Kantona Dêra Zorê mazota ji bo çandiniyê li cotkaran belav dike. Heta niha ji sadî heştê hatiye belavkirin û xebatên belavkirinê dewam e. Her wiha ji bo her donimekî 10 lître mazot hatiye diyarkirin û her lîtreyek bi 905 lîreyên Sûrî têdayîn. Têkoşîna hêzên asayîşê yên li dijî şaneyên narkotîkê dewam dike. Li bajarê Dêra Zorê bazirganekî narkotîkê hate girtin. 120 hebên kiptagonê bi bazirgan re hate girtin. Piştî dawîkirina lêpirsîna bi bazirgan re wê radestî dadgehê bêkirin. Her wiha di rojên derbasbûyî de hêzên asayîşê 18 bikarhêner û bazirganên narkotîkê girtin. Belê bînerên hêjam li vir digihîjin dawiya bultuna xwe ya saet 7 û dibêjin heta nûçeyên me yên dawiya rojê saet 23 de careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar.